Lalisuan meu point khovel tau phun tur a hriat lo thu le pa chawin a hun le ni a hriat thu a soya chuti chung chuan pathian thu hril thin te le zol nei nia in chal mi engmaw zat chuan khovel tau phun tur nia an rin an hril lok thina ma se chuti chung chuan khovel chu akal nga in alakal mup breng tho ne mi then kha chuan ro rel na ni a hnai to in paya hun chu wangin in ring rengin om ro un ti thina karma salo khan heng zol nei hril lok na te hi a thleng dik don nai niang ti thei turin thil thlenga om tlat mai prophecy website pa te Bible study group pa le biakina te in nialna na satak a chuwa pha mase engwangin nge tuna taka an boi phili lo em eng thil chiang e thleng le eng zong hretur chuan Euphrates lui chan chin tri bai om tak I hriat angai ni chuwangin mi zinga I hoi a hu bik lo nan le soitur I hei cham bik lo nan atop thlengin min lo en sak donia he thil je thi chu mai phal chi ruhlani lo ne Euphrates lui kama hian civilization ro pui tak an lo chor chuak to thina chung civilization lo chor chuak to zinga chuan Mesopotamian Empire hi hriat hlo ber polani ngeang manlai Mesopotamia kha Tigris le Euphrates lui inkara nin fertile crescent tia hriatania tuna chun chulai mun chu Iraq a thoni mel sang khansari somliat huinin he lui hi Asia kholanga chuan lui thui ber ani nge ni anar hi Turkey khochak lam atanga lo chuak nin Persian Gulf a luang luta Turkey Syria le Iraq ate aluang tlangani Euphrates lui hian thlai chin na mun engwa za da pal tlang boka kumsang chuang fe helai mun a hian mihring an lo chen to wangin Euphrates ram leilung hin na sataka soi danglam ani to na chungin manlai mi ta sul nu thanem tak mutur alomani Euphrates luin ngana tamjok chu ruwa tuile vur tlangkhal tuyani wangin April le May hi tui atam wanglai beran thina Babylon mingshalo hi chu kanom karing chi aloni helu hi Babylon mi tan khan ahluin an tuilak na nar beran thina Babylon chu kan thria theu angin Babylon Empire an khopui mingani kumsang likal ta khan Euphrates luya hian Babylon khopui longchol munterau te chebang mu chuanin tuna chun Iraq kan tia hian om to Hammurabi ro rel hun lai khan Babylon chu khovela khopui thil ti thei berania indopui pakhat na zo nuwa Ottoman Empire thendar ane khan Asia chimthlang border chu kumsang ka chakwa somni le pathuma Treaty of Lausana ti dang lamania hein ramna thuthlunga hian Euphrates lui kam naya omram pathum heti hunlaya Turkey Syria ai oding France le Iraq ai oding United Kingdom te chuanin Euphrates lui tui manda tur chungchanga le hydraulic infrastructure din chungchanga hengram pathum te lungrol takin thuthlung turina tia kumsang kha zakwa somli le parukhan Turkey le Iraq chon in rem siam na in Turkey in Tigris Euphrates luya hydraulic kai noi thil engpo akhoi danglam dhona nei chuan Iraq nena ain repol zel turani tin Iraq in Turkey ram chunga Euphrates tuiluan dana endik thainan dam siam aphal sak turani tin in remna thuthlungan siam ta kumsang kha zakwa somsaria Southeastern Anatolia project GAPNT bokman ani ta ka chuan Turkey chon Tigris le Euphrates lui tui chu irrigation atan le hydraulic electricity siam chuanan baka anram chimchak district umten mason na kong anzo thainan man tangkai tumin romana hau tak siamin malang hala Turkey le Syria chun andem masaber ke bandam le tapkadam su Euphrates a kum khachungin sa zo man vevein kumsang azgo somsari le panga tuida kha na than anitani chuti rolin Euphrates le ache vela chuan khuana sataka khengin Iraq lama tui luang chu atlem tial maya kumsang azgo somsari le pathum khan Iraq lama tui hi cubic kilometer sompanga point pathumin aluang thina kumsang azgo somsari le pangairo cubic kilometer pakwa point palia atlan hemani Iraq hinrem chon tapka dam chu bomdara avo wangin international crisis achu apha helani
Saudi Arabia le Soviet Union chu ban phar mewin anon rol tha ka chuan Syria le Iraq chu anin rem thei rama Euphrates Dam le irrigation scheme siam hianin heng ram pathum te ecology le khotlang nuna ngong lian dewanaya Euphrates le Tigris basina GP ke hruina hnuaya dam sak ani wangin thingtlang kho chathum somret le panin tuarin mi nuai ni vel chu mundanga sun chu ani phani Amero chu kumtlem tekal ta tangkhan hlom khopin Euphrates lui chu aphai chaka Turkey tanga Syria tuiluang chu second khata cubic meter zahni ayat lem nin hei kumsang khansa ko somriat le pasari rampani in remna an nei tuma tuiluang turzat an bithlia chan vepo aphaloni tun nailoka Euphrates lui dung thla an laka chuan lui mun engmoza chu akang chat vek to henglai mun ama helai chevela cheng ta na lui poimo takle andam kho chuana na poimo em chutuna chuan thale ramrawa achang to ne Rojava Dam Euphrates luya Syria Dam lianber pani na thlak hianin tuikang chat zia atar lang chiang lene kum engmaza chung Syria laka Euphrates lui mangtang kairal thom anga mangtu Turkey chuan Iraq le Syria tuiluang chu ati tlem sak bokani kumsang azako somriat le pasaria Damascus le Ankara in rem siamna an nei tuma ain zia dana chuan Turkey chuan Syria second tin 2 cubic meter zanga petur thinia amaro chu Syria runa hna lo chang to tu Turkey chuan anin rem siamna chu zom du lovin second khata 2 cubic meter zani ape phal thokani tui phai chak je chu khomola hian chiang takin a mu thaya Turkey in anmo ang tok tui an pek lo wangin Syria dema chuan tui atam hlei theilawa chu wangin kol pheta pek chu thlengin nasa takin ngongani chu changalani lo Euphrates lui kama hian ama chuan thlai china mun tam tak om thina mase tu na chuan tui tlema wangin thlai china mun tlem te chu om to a chu ai la boi thlak le chu tui thianglim in tur atlem sotin tui thianglim in tur choi turin mun la tak tak an pante angai thina hian resel na konga ngong anei lian hleni Autonomous Administration of North and East Syria chuan Turkey sin anmamo angzat tui an pelo zelani chuan helai chevela chengte tan har sadana men lo then sakin nakin loka phei chuan Euphrates lui chevela cheng mi makta doi kuadin mun der thong taka ada don tin an suya hei wang hian the Dams Administration of North and East Syria chuan international community le Human Rights Organization hena sual kawin Turkey na hrek na hi ti top sakturi nang en hiala amero chu Euphrates lui kang chatlu tu khian ngai tu ati thuin ngai ven po a hlo hleni geological scientist chon tui kam chaklu tu khi anmang an puin heti maya akam chakhi angai nan hrelo hleni heti ang renga akam sakani chuan helai chevela chengte tan a hlom theidon lein an hriani UN point nakin loka Mediterranean hian lummang kheng ala tur don ti an soiboka Global Climate Danger Index point Syria hi atur bertur ram ani thule asat del hi atur bertur singa mi ani tur thu an soilangani helui heti aron kang chat ringo thi chan pakhat chi anga mitam tak chuan hinan ngaya Euphrates lui kang cha tur thu Bible thu puan bua khan ain sia wangin Bible nen hin in zomna anei anga ngai tun tam hleni mitam takti hlo thon chu Bible hril lok nen khovel to phuna thil lo thleng tura soikha ataka changin min ngein mu tur om wangani Euphrates lui chungchang hi thupuan bung som paruk chang som pania khana in siaka thupuana ain zedana chuan tin aparuk na chuan a berbu chu tuipui Euphrates a chuan a leibua ti chuan ni chuan lama tanga lal local turta na kong chu paisa aloni thainan atui chu kang chata Bible ain zedana chuan vantir kau paruk na chuan a berbuken chu Euphrates luya a leiluya chu a berbulei buak chuanin luisu atikang chathani hero rela berbu hian a main khovel tui tamzok chu eitlak lovin ati bolholo vek poin ati chevek dona hero rela hian helai tui hi ti bo adu hrim wang ani lo ni atum ber zok chu ni chuan halama tanga lal local turte tan anlo in hum himna kong thia adu wang ani mel sokani
Bible azon Euphrates lui hi lui ro pui tak ti in tum nga lai soya Euphrates lui hi Israel chim lam ram chin chena poimo thakani achan chu he lui hi kan ahar sat mai baka khotlang lama ngo cha takin ram tiam ram kanan le Israel adai danin Israel tan in hum him na thata kania he lui hi chim chaka Persian Gulf lama apen main Palestina lama mel sang ni chunga luangani thupuan si ani lai kum zabi pakhat na kha chuan Euphrates hian khochak le khotlang athen sang thina khochaka hian China lal ram le India anom thina ni kum zatam kalta khan Kibras of Persian sipai te chuan Babylon nein khopui chunga luang thin Euphrates lui luan dan chu an la koya hetenga an tiawang hian Babylon khopuya chuan leichara an kal thei phani sakol lolan don huna chuan ni chuana tanga lal local te chuan in Euphrates lui hi ron zoin Babylon atangin Palestina hi anon kai thonani thupuan bungkua chang som palia chuan heti hian an siaka chuo chun vantir ka uparukna totorot king hena chuan Euphrates lui puya vantir ka upali phorte kha phelro atia he thu hi enge omzia enge soyatum hi Johanan rangkachak mai cham ki tang o ashriat khani he thu hi Exodus bungsom ni le pasari chang nia khan kan mubokani tin akili chipa te chun aki te siam turania mai cham nen chunga ki te chu izom vek turani he o hian vantir ko parukna to turot keng nena Euphrates luya vantir ko pali phorte phel turina hriat tira Euphrates lui hi manlai chuan Assyria le Israel in kara aum thina thupona chun heng thil thleng zong zong hi pathian hriat puina thleng vek ani thu kan hmuni khovel top don huna chuan suasulna chu zalen takin aum phalsak ani don lawa achan chu heng suasulna te hi ramhuai na tho ani ti kan thrasia Peter athon ni bung ni changli a chuan heti hiana in siaka vantir kauten thilan ti suan lai khan pathian in azu alawa hrem muna paya arorel saka khek turin khuar khurum thima akhung zok sia Euphrates ruam vantir ko pali an phuar na mun le mihring suasul na hian in zom na thuk takanaya tul thana ma saber chu eden huan bullok Euphrates che vela athleng angai ni Genesis bungli chang reta kaina in anaw ebela atha thu kan mu kha tun nai loka Euphrates lui kang chat nuai tangin omak deu alo chu thu soi atamin a video po en tur tam taka oma heng thil thleng zong zong hian lal isua local nei to siale alal ramdina aum theina na amel mate ne turle titlom turin a local trap to ti entir nanga mitam taksunan ngai ni Joseph Kabuleta Watchman Ministry Pastor chuan tun nai lo khan UMA muna Watcher Conference na in Uganda mi puite chu khovel top a nai to a chu wangin in ring renga turina fuya September ni somle pasari sang ni le som ni le pania Watcher Conference an nei na Joseph Kabuleta chuan heti hiana soya voina hian in thin di thong deuh tu tur thil ka hril don chu tia soin asoyang chuna ti reng boka Bible hril lok na lo thleng tur tam tak tun ngai lo thleng mek chan sin te hrilin tuna hian chung thil te chu alo thleng mek zelani ti a hril bokani tun nai loka Bible hril lok na thleng dik zing mi ta ngai ven hlole deuh pakhat chu tuipui thiemo tuipui al chu tui thiang hlema aron changani tuipui thi khovela tui alberna ni in tui chunga cheng thin eng thil nung ma he tuipuya hian annun thailo baka thlaile thil nung eng ma antam chuak thailo ni amero chu Ezekiel bung somli le pasari chang kwa chuan heti hian in siaka tin heti hi alo ninga luida chu an luanna pianga ran nung tin rengin an dam phanga sanga te anom huai huayang tuipui al athiang hlimna turle alunna apianga ran nung ten annun phana turin heng lui hi alo luang ni sia he rilong na hi kumsang ni le som paruk khana thleng dika tuipui thikama tui thiang hlim lo chuakin chuta chon sanga po mu tur omani he Watchers Conference an nei na hian Joseph Kabuleta chon thupuan bung kwale Ezekiel bung som thum le pariat be chanin thu soin Euphrates lui bula khovel top na athlen tur thu soya
Bible kan mudana chon he in donon nung berhi Euphrates luile a chevel rama thleng tur ni in entinan hengram Turkey Syria Iraq Saudi Arabia Kuwait le Iran baka gok le magok anti mai tunwa Soviet Union Russian le China kan ti tak te hi tang rolin an sipai makta duai zani te chu Israel do turin anin bua sei dhonani Kabuleta chun Israel chu sipai makta duai zanin an runani ve chuan lo chan le na nuclear ral thum an manglo ani point khovela ta an nam pai bowang wang turin malak ani angatia thupon bung som paruk chang som pan he kan muangin Euphrates lui chu akang chathanga ni chuan lama tang lal local tur te ta na kong chu paisa alo ni theinan atui chu akang chatta he shilok na hi tuna hian mu theina thleng dika phat rola ni lo ne kumtin he luya hian tui atlem tel tela mithiam te chuan heti ang renga tui hi akam chakani chuan kumsang ni le som lia Euphrates lui hi afain akang chat man vekang an tini indo wanga chiatana satak thlenga wangin khovel ram zongjong chu reilo te chunga tan khovela muanna aom theinan lungrual takin ke an la pen sanga kabuleta chuan chu tiang hun alo thlenga nei chuan Daniel abung kwa chang som ni le pasarin asoyang deuh khan kumsari chung heng ram te hian in ram na thuthlungan siakang Daniel abung kwa chang som ni le pasaria chun heti hiana in siaka in hapta khatatan mitam tak nena thuthlung nget tak asiamanga hapta chan ve a chuan in thoina tele thil hlante atibangang tin ti chiau tu chu ten omna thla chunga chuang in alo kalanga atopna lo thleng nge tur ruat sa thleng chuan thin urna chu ti chiau tu chunga chuan leibuwa ka neang atia Bible ina soidana chuan kumsari aral huna khovel sarkar chu atopanga lali su alo kalang mitam tak chuan Bible hrilok na chu tuna hian alo thleng dik mek zela tuna tanga reilo te he hrilok na hi athleng dik don ti nan ngaya chuti rolin mi then khatero chuan Euphrates lui kang chat hi thil dang wang ni lawin siklesa in thlak danglam wangani an rin thu an soi ve bokani engpo ni sala engenge vedan le climate change wangin he lui hi akang chatin iring nge pathian thutiam alo thlendik thainan hun to pathil lo thleng tur Bible ina soida chu adik nan alo thleng jok le ingai dan comment lama khani lo soidonia ato beraka soile do chu kan ma huna hian engthil polo thleng don ma sena ke hilalpa ti sa nei zongjong te tan pathian kani ti tu khan ka tha thlam ngai lo wang che ti in min tiama chu wangina ma chu ringla aman ati sak vekang che lalpan mal som chero se